जय बसुमतारी गामिनि मुङा आङो मथामबिल गामिनि नों सिगाङाव मा दोलोआव दं आङो सिगाङावहाय भारतीय जनता पार्टी दोलोआव दंमोन मा पदआव दं सराइबिल मण्डलनि माइनरिटी मोर्चा हिसाबै आङो सराइबिल मण्डल माइनरिटी मोर्चानि आफादगिरि जानानै आं दैदेनबोबाय थादोंमोन दिनै मा दोलोआव जइन जाखो आङो दिनैहाय जोंनि नैबे बिटिआर हालामाव जे इउपिपिएल हानजाया जोंनि हारिनि थाखाय मोजां खामानि मावगासिनो दं आरो जोंनि ओनसोलखौ जौगाहोनायाव खामानि मावगासिनो दं बेखौ जोङो नोजोर बोनानै दिनै जोङो नैबे इउपिपिएल दोलोआव जोङो खौसे जगदान होनो होननानै मदद खालामनो होननानै जोङो दिनै बिजेपि दोलोनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जोङो नुजाफैबाय साबेसे हाबफैदों जोङो दा बर्तमान जोङो साब्रै फैदों जोङो फैबावगोन जोङो कयेक दिननि उनाव जों मोनसे प्रग्राम लागोन बे प्रग्रामनि गेजेरजों जों गोबां माखासे बुथनि आफादगिरिफोर दं बिसोरखौबो जों जयनिं खालामगोन नोंथाङा बिजेपि दोलोनिफ्राय रिजाइन होखाबायना आङो थांनाय 10 तारिख खालिनो आङो बिजेपि दोलोनि माइनरिटी मोर्चानि आफादगिरिखौ आङो रेजिगनेसन होखादों उननि समाव नोंथाङा इउपिपिएलजों माबायदि हाबा मावो आङो उननि समाव आङो इउपिपिएलनि जानानै आङो जेसेबां हागौ एसेबां आङो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामलांनो होननानै आं मावलांगोन आं बेखौ आसा खालामनानै आङो बे पार्टियाव जगदान जाफैदों मोर नाम रबिन टप्पो मैं सराइबिल बीजेपी मंडलर किसान मोर्चार जेनेरेल सेक्रेटारि आसिलो मैं मोटामुटी 2टा टार्म्स बीजेपी थाकी काम करिसिलो আজি मैं इउपिपिएल दলত যোগদান কৰিছো তো আজি নহয় 10 তাৰিখত আমি মই যোগদান কৰিছো আৰু ৰেজিগনেশ্যনটো 10 তাৰিখে দিছো ইউপিপিএল ৰিজনেল দল আমাৰ মই নেশ্যনেল দলত আছিলো তাৰ পিছত কাম কৰি ফেলাই মই জানিছো কি মানে নেশ্যনেল দলত থাকিলে আমাৰ ভৱিষ্যতটো মানে অন্ধকাৰ দেখা যায় কাৰণে ৰিজনেল দলত আহিলো আৰু ৰিজনেল দলত থাকিম ৰিজনেল দলত আৰু বেলেগ আছে হয় মই ইউপিপিএল দলত ভাল পাইছো কাম কাজ খিনি 5 বছৰতে যেটো বিপিএফ দলে 17 বছৰত কৰিব পাৰা নাই হাই কামখিনি আমাৰ 4 বছৰতে কৰি দিছে এইকাৰণে মোক ভাল লাগিছে মই এইকাৰণে আহিলো কিমান জন কৰিছে আমি 4 জন 10 তাৰিখত কৰিছো আৰু কেইদিনৰ পিছত আমি প্ৰগ্ৰাম লৈ পেলাই আমাৰ যিমান বুথ কমিটি কিसान মোৰ্চা আছিল এটো আমি যোগদান কৰিবলৈ থিৰাং কৰিছো আপোনাক কেনেকৈ মানে আদৰি লৈছে আমাক ইউপিপিএল দলে আমাক বহুত ভালকৈ ওয়েলকাম কৰিছে আৰু আশ্বাস দিছে আমি কিবা এটা মানে ভৱিষ্যতৰ কাৰণে কিবা এটা গঢ়ি দিম বুলি আশ্বাস দিছে